Nongeye kwirirwa abakunzi b'urubuga rw'uburezi cyane cyane abakunda uburezi official TV. Nk'uko tumaze igihe rero turi muri gahunda z'amashuri, turagira ngo tubasuhuze tunabamenyeshe aho duherereye. Uyu munsi rero twazindukiye mu karere ka Nyanza ku kigo cyitwa Groupe Scolaire Kavumu Mizirima, aho twagiye gukurikirana ibijyanye n'imihango yo gukura intore ku karubanda no kuzishyira mu zindi kugira ngo zizajye zitorezwa hamwe. Muri kumwe na Fidèle de Jésus, turifuza yuko mukomeza kubana natwe muri izi gahunda. Murakoze cyane basore batoya, murakoze cyane. Dukomeze dutarame inoresha abasore mutarame inoresha dutarame.
Cheza n'ishyaka ry'amarere twitabira imihigo dushengeye turirimba twese duhimbawe turi ingeri uz'abahizi z'u Rwanda twambariye gutsura cya kivi cy'abakambwe mwibuka umwavutse mwibuke n'uwababyaye umurage yabatoje Cheza n'ishyaka ry'amarere twitabira imihigo dushengeye turirimba twese duhimbawe turi ingeri uz'abahizi z'u Rwanda twambariye gutsura cya kivi cy'abakambwe mwibuke n'amashakamba Cheza n'ishyaka ry'amarere twitabira imihigo dushengeye turirimba twese duhimba urashaka kuzibona intore Abana ko مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nyakubahwa umutoza mukuru muri iki cyanya cy'ubutore cya GS Kavumbi Zirima duhuriye muri iki gitaramo duhuriyemo mu muco wacu wa Kinyarwanda habaho gutarama. Ni umuco wacu mwiza, ni umuco ukwiye gusigasirwa kuko twawusigiwe n'abakurambere. Mu gitaramo rero habamo ibyiza byinshi, habamo guhiga ndetse no kugabirana. Ni umuco uranga Abanyarwanda, natwe rero tukaba dukwiye kuwusigasira. Uyu munsi mwiza rero muri iki cyanya cya Kavumbi ikivugo turashaka kwinjizwa mu zindi ntore tugahabwa izina ry'ubutore ndetse n'ikivugo turabumvise rero twumva ko hari abavugishiriza cyangwa ari ubizanye n'abagize reka twumve. iravuga Nyakubahwa musangiza w'amagambo mwongereye mwanya akavugishiriza zino ntore bivuze ko basaba ko muzisura ku karubanda kiri mu kazira izina ry'ubutore n'ikivugo. Mwongereye rero nta mwanya akavugishiriza izo ntore. Turabibemereye mutoza mukuru rero twari umuyobozi w'urugo turabasaba ko mwaka uburenganzira izi ntore zikava ku karubanda ndetse bakazisubira n'ibyiza by'ubutore n'ikivu. Murakoze cyane. twese duhimba turi ingeri uz'abahizi
tuza kwinjira izindi ntore. Ese mwatojwe uburyo abinjiza izindi ntore? Ikivugo cyane ibiganiro arakoze nk'uko yamaze kubivuga. turi mu gitaramo njyarugamba kandi harimo ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo imihigo, harimo n'imikorongiro. umukorongiro tugiye kurebera hamwe ni uwo kugeza umwana ku cyerekezo. muri iki cyanya cy'ubutore cya groupe scolaire Kavumu Mizirima, ni ukuvuga ngo dufite intore ziri mu byiciro bitandukanye: ibirezi, imbuto ndetse n'indirarugamba. ziza rero zigamije kuva ku cyiciro kimwe zigera mu kindi. niba ari izo mu birezi, ziba zitegura yuko zizagera mu mwaka w'amashuri abanza. iziri mu mwaka w'amashuri abanza arizo imbuto, zifashwa kugera mu mwaka wa gatandatu kugira ngo zibashe kugera mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. iziri mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye zifashwa kugera mu wa gatatu kugira ngo zikore ikizamini zijye mu wa kane. naho iziri mu wa kane zifashwa kugera mu mwaka wa gatandatu kugira ngo zikore ikizamini, hanyuma zibone impamyabumenyi n'impamyabushobozi zazo zizemerera kuzajya hanze mu buzima busanzwe, hanyuma bagakora imirimo itandukanye. ahangaha rero nk'uko mubibona dufite ibikoresho bitandukanye, ariko mu mukorongiro hari icyo biba bisobanuye. ahangaha dufite agakoresho k'ibiye. ibiye ahangaha bivuze umunyeshuri, naho agatiyo dufite ahangaha kavuze icyanya cy'ubutore. icyanya cy'ubutore ni hahandi umunyeshuri afashwa kugira ngo arerwe, avanwe ku cyiciro kimwe agere ku kindi. hariya mubona hari igikarito. igikarito rero hano muri uno mukorongiro bisobanura
Rwanda murate imirindi y'abagabo ikibirindi cy'umurimo